ውድድሩ በጣም ደስ ይል ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በጣም በብዙ ረዳኝ። በጣም በቻልኩት መጠን ተዘጋጅቼ ነበር የሄድኩት፣ ግን እግዚአብሔር ተጨመረበት። በጣም ብዙዎቹ ከመንግስትም ከተለያዩ ቦታዎች በጣም ብዙ ድጋፍ ይደረግላቸዋል እና ከዚህ በኋላ ሞር አዌርነሱ እዚህ እንደሚፈጠር ከዚህ በኋላ ከኔ የምትሄደው ልጅ ደግሞ የተለየ ደግሞ ትልቅም ነገር አድርጋ ከኔም የተሻለ አድርጋ እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። የባህል አምባሳደር ከመባል በፊትም የባህል አምባሳደር ነበርኩኝ ብዬ አስባለሁኝ። ለምን በምትሄድበት ቦታ ሁሉ ኢትዮጵያ እኔ በስም የሚያቀኝ ሰው የለም። እዛ ሀሴት ብለው አይደለም የሚጠሩኝ ኢትዮጵያ ብለው ነው እና የሚጠሩኝ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ደግሞ አሁን ደግሞ በሹመቱ ትልቅ የተለያዩ ነገሮች አንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኢትዮጵያን ማሳየት የምችልበትን አቅም እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ እንግዲህ ይሞክራል። እኔ እንዳሸንፍ የረዳኝ የሚመስለኝ እኔ እዛ ጋራ የነበረኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት ነበር፣ የቤተሰቦች ጸሎት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምን ብዙ ነገር ብዙ ተግዳሮት አሳልፌ ነበር ሄድኩት፣ አልዋሻችሁም። አሁን እዚህ ጋር ስቆም ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ግን በቃ የቤተሰቤ ጸሎት ነው እዚህ ያደረሰኝ። ምንም የሚዋሽ የሚካድ ነገር አይደለም። ከዛም ባለፈ ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ የሚነገር ደግሞ ዓለምን በጣም ቢያውቀው ፋሲኔት የሚያደርገን ብዙ ነገር አለና እኛ መናገር መቻላችን እኛ ባህላችንን እኛነታችንን ባሳየን ቁጥር ዓለምም ደግሞ ከዚህ በላይ እንደሚቀበለን ከኔ ደግሞ አሁን ደግሞ ራሴን በተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ሂስትሪ ራሴን አዳብሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ያልተነገረላትን ያልተዘፈነላትን ብዙ ነገር ለማስተዋወቅ ነው። Ethiopia welcomes home Miss World 2025 first runner-up Hasset Diraj. Addis Ababa, Ethiopia, June 5, 2025. Ethiopia is abuzz with pride and celebration as Hasset Diraj Admasu, the 19-year-old chemical engineering student who made history as the first runner-up in Miss World Africa at the 72nd Miss World pageant, returns to her homeland today. Landing at Addis Ababa Bole International Airport this afternoon, Hasset was greeted by an enthusiastic crowd of supporters, family, and government officials, marking a triumphant homecoming for the young woman who has elevated Ethiopia's presence on the global stage. A historic achievement. Hasset Diraj captivated the world at the Miss World 2025 pageant, held on May 31, 2025, at the Hitex Exhibition Center in Hyderabad, Telangana, India. Competing against 108 contestants from across the globe, she secured the prestigious title of first runner-up, becoming the first Ethiopian to achieve such a high placement in the pageant's history. Additionally, she was crowned Miss World Africa, a title that underscores her role as a continental ambassador for advocacy and change. Her eloquence, grace, and commitment to social causes, particularly women's health and education, earned her widespread admiration during the competition. In the final question and answer round, Hasset responded to a question from actor Rana Dagyabadi about what it means to be a beauty queen. She stated, "A lot of people think Miss World is just another pageant, another beauty contest, but it is more than that. There are so many children and mothers behind me that get so many things from me from standing here. I am the first ever Ethiopian to ever make it this far, and I hold so much pride in it." Her heartfelt response resonated with judges and audiences alike, cementing her status as a role model. A hero's welcome. Upon her arrival at Bole International Airport at approximately 2:30 p.m. Eastern Africa Time, Hasset was met with a vibrant reception. Supporters waved Ethiopian flags, held banners with messages of pride, and chanted her name as traditional music filled the air. Representatives from the Ministry of Culture and Tourism, as well as officials from the Miss Ethiopia organization, were present to honor her achievement. A brief ceremony at the airport featured speeches praising Hasset's role in showcasing Ethiopia's cultural richness and resilience. Hasset Diraj has not only made Ethiopia proud but has also shown the world the strength and beauty of African women, said a spokesperson from the Miss Ethiopia organization. Her journey inspires young Ethiopians to dream big and pursue their goals with determination. Hasset, visibly moved by the warm welcome, addressed the crowd, saying, "This title is not just mine, it belongs to Ethiopia and all those who believed in me. I am deeply honored to represent my country and my continent, and I promise to use this platform to make a difference."
ኢትዮጵያ ሀገራችን ባለም መድረክ ከፍ ከፍ በማድረግ በማራኪውና በሚስረቀረቀው ድምጿ ሃይሊ ፍሉዌንሲ በሆነው እንግሊዝኛዋ በቅኝ ግዛት ያልተያዘች ታላቅና ገናና ሀገር የምስራቅ አፍሪካዋ ኮከብ የሰው ልጅ መገኛ የቡና ጣዕም ለመጀመሪያ ጊዜ የተቀመሰባት በማለት ነበር ሀገራችን ለዓለም ሕዝብ እያስተዋወቀችው ሚስ ሀሴት ደረጀ የ19 ዓመቷ የልጅ አዋቂ ወጣት። ለዚህ ድንቅ ብቃቷ ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም ሁለተኛ የደረጃ ሽልማትም ተሰጥቷታል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ወደ ትውልድ ሀገሯ መዲናችን አዲስ አበባ ስትደርስ የሚዲያ ሰዎች ባለስልጣናት የባህል አምባሳደሮች ተቀብለዋታል። ልዩ ዝግጅትም ተደርጎ በከፍተኛ ሞራል ተቀብለዋታል። የምስጋናና የእውቅና የምስክር ወረቀትም ተችሯታል። የልጅ አዋቂዋ የ19 ዓመቷ ወጣት ለሀገሯ ድንቅ ስራን ሰርታለች። ለዚህም የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር ሆና በዛሬው ዕለት ተሹማለች። ሌሎች ሽልማቶችም ከመንግስት፣ ከድርጅቶች፣ ከተቋማት የሚጠበቁ ይሆናል። ይፋ ሲሆኑ አብረን ደረጃ በደረጃ የምናየው ይሆናል። ሀሴት እንኳንም ለሀገርሽ አበቃሽ። ኮንግራቹሌሽን ፎር ኦል ኢትዮጵያንስ specifically for ሀሴት thank you። እንግዲህ ለሀሴት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በታላቅ አደራ ታላላቅ ኃላፊነቶችን ሰጥቷታል። እንደሷ አይነት ወጣት ሚስ ኢትዮጵያውያንን በማፍራት ኢትዮጵያን እንዲወክሉና ኢትዮጵያን አሁንም ከፍ አድርገው እንዲያስተዋውቁ የበኩሏን ጥረት እንድታደርግ እንዲሁም የጀመረቻቸውን የቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን የማያ ፋውንዴሽን ሌሎችንም የምሰራቸውን የበጎ አድራጎት ስራዎች ከእስካሁኑ በበለጠ አጠናክራ እንድትቀጥል አሁንም ታላቅ አደራ ተጥሎባታል። ሀሴት እነዚህን ነገሮች በብቃት እንደምትዋጣቸውም ያላት ኳሊቲ ያሳያል። ያላት የፐርሰናል አቋምም ይሄንኑ ያንጸባርቃል። From the highlands of Ethiopia you rise, with a spark of courage in your eyes, carrying dreams bold and bright. You shine like a star in the world's light, gracing your step, heart full of fire, lifting our nation, taking us higher with every smile. You tell our story, a queen of hope, crowned in glory. Oh, star of Ethiopia, you glow, first runner-up the world now knows. With pride and love we sing your name, Ethiopia's daughter, forever your reign. From a diss to the global stage, your spirit writes a golden page. In every word your truth unfolds, a legacy of beauty strong and bold.